Uh, tinla tunglang mani. Kepala nanya skut sini. Masuk rana. Saya kerja buat apa pas man rana. Daba pas nung mana geras na. खाना भी खा लिया है, दवा भी पी लिया है, अभी काम करता है. Ba, butin na ako sa hindi dum tinang ba. Tama, nin ba wala hindi sama dari niya kagat ma. Hani ya baba. Ako ang bablo, nang nita ko tulita ang nakra bari hawi niya grana. Baba. Ako bablo thang grana. Darok tiro na wi thaks na dia ang bablo. Pudi pot darok itu, kayak kemeng gue mau pot darok but. Ulang mahal gras lah. Satu tulang mani. Mukhang to lapas matang keras lah. Masuk Pipas mana keras nah. Sebab mengdekuleh. Taksi lah sible. Tuh ini berapa sih santro ya gaza? Wih, orang apa eskrep dek kok sampai. Nah, mana gerana. Kak, kamu dah sudah dengan semua. Hang semana gerana. Hoi, butuh sible. Tangan apa? Rokok dia. Mata dia renung tanah ble. Oh, starabu. Orang sok lagi. Ah. Asok semana gerana. Kira mana gerak itu? Kang masih. Oke, butuh lebih yang payment nih, Pak. Oh, raba naya payment ka sebaro. Amo khoktung de tombai scrap bro. Nah, aja ketung na ba. Hai no, sekarang si ani nok ni rabat kai thang kemawo. Oh, besala kholang ka bablu, tisang na. Oh, dah sudah kenama haenggen ne. Oh, banyak kucing tete tata kenama haenggo bisa. Boni tomong nai. Ang tak no thang hui mas mana ini kemalang kena. Akong tanggeran do, dah sudah. Kalanya si kang ketan di. Konde, ang buno matang snai no maleng les snai kiarnya. Baba payau khosani rabat khok masau rang kering teh. Lihat hal tonggo ngat ngat nih ba pesan. Bapak aku nak beli. Weh, harus sama kena tomo. Lagi mana lagi? Ayo. Kamu apa nak ba? Hah? Kamu apa nak? Bawa nangger sini kau paling kai pena. Ya, dok tak dulu deh. Oh, butuh sama hasil tuh anak bener. Hah? Mau tahu sih nih? Tan dulu deh, tan dulu deh. Ya, panas ada bahaya belang sih tuh. Lalu deh. Buma kerini asalnya hayang bayi ang bela asal murah kusi wari kusi toroman nih. Khas bali ya. Bupang, buma kai bano kosto, kai ro kosto ro ya kai hai. Kusi ke toroman sih. Rawat khoga sih hayang tong ya deh. Borong nih songgolang sudah. Enggak. Mereka rumah panas nah.